میوان ما محمد حاج و اندام کمیته کوچبران آ سرکانی مراماده یوم خیراتن اون دنگه می دگرن گلون ها دنگ نه هاتن بله اون دوباره بخیراتن ناز خوازم روشا هری داویه تکیلداری وگرا کوچبران سرکانی جو پرسم آگاهین هری داوی چینه کار و خباتین هری داوی تینه مشاندن چن بله سپاس جبوتا محمد شربان جبور همو خبرکار روناهی تیوی وکا کوتی زانین اف دمک جبو وگرا کوچبران سرکانی اما که کمیته کوچبران سرکانی بنا والو تبگره که ده پرتجوار دنه خباتی که مهیا جبو کام بکار بین گله خواه با آوایی که آرام با آوایی که کوت استانگیل پیشبری وان در نکده اوان وگرین جهوارین وان جبور اوی خبات هری داویه لگوری انجام جبینه کومل دارخستن به چه پارزگاری حسکی را چه بشاندن حکومتی را به هزن سوریا دموکراتیک را استانگی هری پیشبری یا خوشبران ابو کو مجارا ماینان بو یعنی اگر ایرو خلق سیویل وگرین دبه او ماین دناوا وان گندان ده اکواتنا چاندن به تمامی رابن جبر رمزانی یعنی چکدارن هر گندکی لی مانه مهین چاندن gelek mayîn dane çandine eva xebatekî baş bû ku hatiye dest pêkirin her çendî ku ev xebata rakina mayîna pêwîst e ku dima Hanistanê de ev kar bi hata kirin lê mixabin ji ber xemsariya hikûmeta Sûriye ev yek dereng hate dest pêkirin û rast e ev serê sê çar roj dest pêkiriye lê sist ev bêjin gav pir bilez nameşe yani ne li gorî daxwazê koçberanin ev yek çima em didin diyar kirin yani îro astengîya pêşberî koçberan ne tenê mersera mayînan e canan em wisa dilê dinerin û ev rastiyeke dibe her kes temaşevan jî bizanibe hikûmeta Sûriye a demkî şandên wê naxwazin bibêjin ku xêr li wê de kê benda Muslimê ne dixwazin Muslimê we yani mal û milkê we bidizin çandîniya we zedî we heft salên di destê wan de ne diziya genim û çandîniya me dikin dixwazin îsal jî vê çandîniya hanê Muslima baş bigirin bibin îşar mijar dikine mijara mayîna yani germa çawa bo rêya di navbera Serêkaniyê û Tirkiye min hemû mayîn hatiye çandin na em ji xeta menacîr û heta setin berê hebû yani di nava em jî heta Serêkaniyê çûna hatin hebû yani ji bo navê anha berê hiceta hikûmeta Sûriyê a demkî çi bû mijar mesela koçberên Efrînê bû dixwastin mijara koçberên Efrînê hinekî têxin pêşberî me di dawiyê de jî em dibînin ana mesela mayînan e rast e em nabêjin ku mayîn te asliya wê tune ne zehmetiyê wê tune ne hene lê ew jî gavên pir baş ji bo xelk bikar bi zûtir vegerîne vegerin navxwe hikûmeta demkî wê sistayî û herî dawî jî me civîna Ehmed Hilalî çêbû di nava bajarê Serêkanî çand û huner ne me şopandî yani li gorî xelkê li wê de kê ji me re jî ev yek destnîşan kirin ku rastî jî di nava civînê de gef hatin xwarin Kurdên ku dixwazin vegerin nava bajarê Serêkaniyê û şert û mercên pir dijwar şert û mercên اولê Mihemed ew beş nat fêm kirin internetê de pirsgirêk çêbû ew beş nat fêm kirin Ehmed Hilalî çû Serêkaniyê li wê derê civîn çêkir belê çi çêbû di wê civînê de çi hat gotin aliyan çi şevre gotin çi çêbû yani yani di wê civîna hanê de li gorî agahiyên me li dest xistin şanda Ehmed Hilal ya ku li wê de kê çêbû civîn di nava civînê de alûzî derket nexwastin ku diraya çapemeniyê re bidin zelal kirin gef hatin xwarin yani gefên pir tund wer li Kurdan hata xwarin ku Kurd vegerin ciyê xwe bê ku em bibêjin pera bidin bê ku em ji malê wan derkevin dibin pera bidin wê em ê gefa li Kurda bixwin û çê nabe vegerin û gelek şert û mercên pir dijwar danîne pêşiya hikûmetê mesela yani bi çi mafî îro ez wekî xelkê Serêkaniyê mamiş hikûmeta Sûriye gotiye ku ez vegerim Serêkanî dibe ez bi çekê xwe bi silahê xwe vegerim mane îro hikûmetek heye mane îro hêzin ewlekariya hundirîn heye li wê de kê şertin pir dijwar datînin evên ku erebên hewerdoriyên ku Serêkanî malê Kurdan dagir kirine ji Ehmed Hilalê re wê aşkere dibêjin eger em vegerin Hesekê eger em vegerin til Hemîsê til Berakê pêwîst em bi çekê xwe vegerin yani ava
شرط کو مرجع کی پر دجوانه به چون مرجان مانه تو سبیلی چه علاقات بچکی هيا مانه ایرو هزن اولا کاری هم دیدین دی بازار پارزگاه حسکه ده هيا ما خلق سرکانی کسی گوتی ام بگرین بچکو بسلاح ام بگرین ناوا بازاری خواهد اما شرط پر دجوان يعني قبول دكن دركبن يعني بشكا ودگرن بچك ودگرن تدي او كاري وان ناد فردا ويج ور دركبن يعني قبول كرنا وي دركبن قالوا يعني قبول بكن لكن اباك يعني ما حكومتي رجي قلت ما جيفينا كما بريد هما حفتيه كي بلكي وجدي تروناي تي فيجي شوبان بمصطفى عبدي رجي شان دوان راحتو بدار خستن ماكو ايدي بيوسا هون برياره براتكي در زلال بن يعني دبي مجار كوجبانه ده هون كانوا مال باطانه ده خين دبي زلال بن اما كي خلق سريكاني يجي صبر ما نما دبي ايدي ام خو بيشاندان لدار بخين راستيجي ام ما في كما ياكو حتى كي يوصل خمساري ود مجار كوجبانه ده هبه وان قلت ويدك بنا لديارة مثلا موسمة دنابا هيدا هيبان ده ويدم دريج بك يعني نما سرعانها تديت قلت المرسلة خبات الماين أو نابا ما هوني بك دريج بك نعم مجارة موسمة ياج موسمة زيادة تبرسكريك تنا يعني جويلة كيكو درك بن يعني باشنا خبات قيد كرني تمام بو نجالية ونوسا دفردا يعني پشتی خباتین قید کرنی چه مکانیزمان هاتی آوا کرن یعنی جبو کارو خباتین پراتیکی و مهورا پار وکن بدنو بستینن چه هاتی آوا کرن یعنی مکانیزم یک بچه آوایی دخبت ناجبو کوچبرین سریکانیه أنا ما يعني تجي قلت ناف ما دانا ما قيد كرن أس فازم بيجم قال لك مالبات هنا نقاد بنابي خطوة مال بكرانة قيد كرنا يكو مال كسي نجا هاش نيكي دمكو بيجم كروان خلق مي سري قانين بري خبدن نافا باشه والورد كيجا كسي كو نجا هاش نافي خطوة مال نكرن كسي كل كوباني بون كسي كل هين آگاهی نجا يكتبون وتجارة كدنه الورد كي جبوان تومار كرن هلا يعني دبكو أب خلق ما خما فيها كي نخونج بو تومار كنا نافا انا ماكينه زمايا ماكو ام تفازج بو خلق سريكاني بغير نوكو حكومه الفكره يعني راستيجي اسبيجن حكومات دخازاكو باوكي تقانه خلق بغير بي باوكي ريخستن بيكو بحثا ما في خبكن بيكو بيجن ام خدي دي باجادينا بيوسكو امري ببريا خبكن بيوسكو ام سازو دزگهين خوين سيفيل باجر بريلا ببن اما دشان الحكومات دجي دياره حكومات بيجا انها اما چقداران نافا باجر درخينه و سريكاني ريبي فكرين مالبات برابري خبدني ماجي قلت انا ما باوكي ريخستني ما هنجيش اماده كنا ما نابين خلقي خاطو ماركنا دبي دسبيك خلقي كامبين سريكاني واشوكاني دنابا كامبان ده جيانا كي پرد جوار هيا بري خبدن سريكاني باوكي كوم بشرا او مالباتن كو دبستانا ده بيجيبون او جي باوكي كوم فغرين بشرا امي هول بدن خلقي ما ايكو نافا باجاران ده بلا بونن فواهي هريما جزيره اوجي باوكي كوم بگرن يعني ما لسته خود دي اوي آماده كرنا يعني تاني انا اماي بندنا كو ريب تمامي اولا ببا باوكي ريخصني خلقي ما بگرن نو كو حكومت الفكره هر كس ويش بر خبر راكه تشتي خبري خبر سريكاني ام خلق قبول ناكه يعني از بيجي خوازم بيجي يعني برياكو ام تبلينوش يعني برنامه واجي ببنيا بويا ایرو لسرکانی دیمنک بلابو از نظانم هگر گهشت و بردسته و گفت خلق سرکانی خوارم یعنی او چکدار لهندر سرکانی کمون ویدیو نه ایروش نوا بازار سرکانی ها ام همیا ناز دکن ام ناز کن کینا و جو کرنجی یعنی همو چکدار داعش بود چاوکو رویان جکاب اما بروکا جعین عیسا جهوله رویان نوا بازار سرکانی ایرو به پیشیا بازار سرکانی د دیمنکی ده به راهشتنا چکان به روی وانی درش چوا داعش گوتن اگر ام قبول ناکن کردک بگر سرکانی حتی کو ام جی بنگرین جی خو یعنی به وی اوای آشکره ایرو ا ویدیو هانه ما جبو حکومت جیشان ما گو کرم بکن آوان چکدار دهندر سرکانی ایرو پیشی شان دا کو حکومت یانگو جیگر پارزگر حسک احمد هلالی چو اب ایرو اف قف هاتن خوارن او وشان هانجي و سرنا هي زنديه يعني اف دي من ايرو نافا سريكاني ده هون بينن رويوان همو داعش قالوا چما خلق بقره و افا كسانا دند باجار سريكاني ده بن يعني بچه حقيس شرط مرجان پیشامداتين يعني چن اگر هنا کسم کو تکانه ود گریان
ایرو دنا و باندی من خدا گوتن ام قبول ناکن یک کردک بگر الا دیار کرن ام کردا دندر سرکانی را قبول نکن حتی کو شرط و مرج ما حکومت سوری بجی بینن یعنی بله تام حکومت سوری برا شرط و مرجع بجی بینه لیش بو نا وگر کوچبرین سرکانیه ابو ناوین کو ناتن قید کرن و کنگی بین قید کرن جبو دیروک کاتی دیار کرن یک جی اپ واجو یا وگره جبو نقشره کاتی دیار کرن یعنی و کنگی به بچاوایی به لسر و تشتکاتی گوتن جواره دزانم هم سرشروانده ما هم دبیجن شرط و مرجن که او دخوازن اصلنگی اوی هیا هر وی حکومت بگینه لیوی نسر حساب خلق سرکانی به برای یک آجزلال و یعنی چه که او دخوازن يعني سر حساب خلق سرکانیه يعني دخوازن همو تشت هندر بازار سرکانش فتشت پر نیشنه به تشت ماین جیراکن و خلق سرکانی پرابد نوان در کبن يعني اگه یک نای قبول کنن و مش حکومت را گوت يعني دبه هنتو سوزیج ندن خلق سرکانی پراش کر بینه بدوان چک دارن و شرط و مرجوان سلم فرض ببه يعني تش مقابل تش نا ایرو او مال ما داگر کرنه او کتنه جیوان ما کا یکی سرکانی کتیه مالی کی با چک دارانا ما مجی هوان داگر کریا مجی هوان بریا ما دست خدانی سر زبی چاند دنیا وانه جبو ام داخاز شرط وان مرجوان و نسل حساب ما به امریکا کیش حکومتنا اشکرج ما گفت ایرو ام خودی مافن دبه اون کو هندر سرکانی د بی رنگی هانید کن حساب جوان بی خاصن جبو نافجی يعني مگود دماكو يجبركو روجانا تكريا ما هي هفهنجي تنسيقه كي نابر ما وبارزغري حسكي ودنا بهزن اولكاريا هندرين ا باجار حسكي دجي هيا بارزغري حسكي بكشتي هيا دماكو ببجنوار اولاد بو اف چقدار بتمامي سريقاني دركتن ام هي شغل ديار كن لي از كان انا ببجن فلان روجه يعني دم هدنا با هي نيفا كي يانجي دهبا هري زده ده هيبان بخا يعني حتى كو خلق ما قاقا يكن كرواني يكن بريك هبه بري خبره سريكاني دما كان بحثا كروانه جيد كن دباج بو تماشاوان نبيجا مسرا وك عفرين دريج ببتري عفرين دادار دست بكر حتى حزلاني بردام كر لكروان سريكاني دست بك يعني او قاصي دريج ناك دنابا هفتيه که هری زده بنابا 15 روز تمامی خلق سرکانی ده گرش بر دونزانن دنابر حسک و سرکانی ده تبع هفته کیلومتر و کمی ساعت که مرد کانه خو بگیره سرکانی جبون اوی او تش همو هاتی آماده کردن تنی مرسره اولهی هندر بازار سرکانیه و ام یکجی ند دسته مری و که اولکاری هندرین دسته هزن اولکاری ده حتی کجمال بیج تماما خلق دکانه بکره بی مطرسی سروان هبه و دمی ایدی خلق ما آماده به همو به اوکی رخصتی ما آماده کریه کو ام خلق خو بریوان بدن بازار سرکانیه باشه نا سرکانیه بازار که گریدای پارێزگەها حەسەکەیە گرێدای پارێزگەری حەسەکەیە گرێدای هێزن ئەولەکاریە هەندڕینە حەسەکەیە divê derbarê de tiştek ji we re hat gotin yanî wê parêzgerê hesekê derbasî wê derê bibe beriya vegerê wê hêzên ewlekariya hundirîn derbasî wê derê bibe girêdayî wê tiştek hat gotin gelo Ana ev pirsekê giring e yanî rastî jî her çendî mecbî kir baş de pirsî yanî divê mijarê de مدیر منطقه هنگوری وبریا هریما سرکانیه هر چندی ام ببیجن حکومت دمکی بیگ و خلق سرکانی استشاره بکرد دانی یعنی تعیین دانی بریا سیروجان سردان پرزگر حسه که کرد و دیجی ناورا کاندین جی بلابون اف زیارت هانی کنگی هات پیشتی کو احمد هلالی چون ناوا سرکانیه و جوانا گوت یعنی دبک و همو سازین دندر سرکانی دا کار دکن چی خدمت گزاری دبن چی پرورده دبن همو این جالی امنیجی دبن اولکاری دبن دبن به پارزگاه حسکه و گریدای دبن چی سرکانی وک اردنگاری وک جغرافی گریدای و دکیش راستیجی اریکرنا کی باش هبو یعنی او ریبریا بازار حسکه ای سرکانی او یک گوت یعنی ام خوازنج برکو خدمت جبو سرکانی بهتر بکرین نخاشخانه به اکتیو کرین تندرستی درباس به پرورده درباس به پیشوی شاندوان جهات حسکه لګوري جیوینا کودنا باوان او پارزګر حسه کې د چی بو شاتو مرجن پارزګر حسه کې اوه کو همو سازین ګریدای باج سرکانی د به اکثر هر مدیریت تندرستی به پرورده به خدمت گزاری به د به کو ګریدای پارزګر حسه کې به تعلیمات خو کار خو جندر حسه کې به من چی نه به اکثر امبیژن مداخلین ترکیه هبن مداخلین در به هبن وی اکی نای قبول کردن او جی اب یک دیار کردن و حکومت سوریه حتانها به مجاره اری کردن هيا کو همو تشن سرکانی به پارزگر حسه که بگیرید و یک گاف تیجی کرن باشه د حال هیده
حکومت دمکی اگر نکار سر خودی گوتن به پارێزگەری حەسەکێ نەر سەر خودی گوتن به هێزên wê ewlekariyê نەر سەر خودی گوتن به ji bo îdareya حەسەکێ ji bo hêzên di nav حەسەکê de tu dikarî çi agahiya bidin me yanî ev niha bi çi awayî tê birêve bibirin kî birêve dibe ew komên ku hate mînaka wan da ew me jî îro nûçeya wê da ew girêdayê kê ne çi ne yanî ew يعني ما بس تا ريفابريا سريكانية تدبيجي rast انا اي سريكانية مامسا شربان يعني ان يعني از مثلا عبد الله جحش هم ناز كل شيء نش خلق سريكانية مدير منطقة عيار كده نش سريكانية اما مغمورين وچیروکا مغموریت تیجی زانی و امجی زانو تماشاگر حمود زانی چاو بچور بازی در باسی هری من کردان بود یعنی مجارا کمبرا عربی دو بیرانی ناوی بود یعنی اوانا به اوی که نه یا سایی در باسی هری من ما بوندزدانی ایرو او ریفبری هری من ما سرکانیت که اوی یک نای قبول کردن یعنی جالی سازین سیویل ده و خدمتگزاری ده پرانیا کسیم کو سرکانی آن بریفد به حتی آنها کسیم کو ترکیه وان عیار کنه یعنی نزدیکی دولت ترکیه نه حتی ازویجی بجن اف ایرو خو پیشاندان و گفن کل ترکا خلق کرد هاتن خوارن او کسین کو وسا راست تعلیمات خوش ترکیه دگرن شبونه وی هیچ گلک سازی دهندر سرکانی ده نه جالی اولهی اوی ده بگره جالی خدمت گزاری اوی ده بگره جالی کار خبات وی بکه هیچ باندورا ترکیه لوی هرمه هيا و حتی هاجی قاعده ترکیه لوی ده کنه کسی کو انا سرکانی به تمامی خودی بریاره ج حکومت سوریه زیاتر ترکیه جبونه وی اوانا از دکان بیشم همو سازی و دزگین که حتی سرکانی بره ودبن به ترکیه بگیره دای هر چندی نیت ترکیه جارجانا ام دبینن چه نیتی که خراب هیل هم بری کردن کو بازار سرکانی جیبونه لدیا هنه گاون مجبور ترکیه مجبور با بیجه کوه سازیان ایدی تسلیم حکومت سوریه دمکی بکه و حکومت سوریه مجبور تسلیم پارزگاه حسکی بکه و خلق سرکانی جی به همو خلقی خو بکار به سرکانی بری و ببه یعنی گلو مناف خلق سرکانی ده چنه ری و بریا هر ما سرکانی بک حتی کو یکی نه دیارش خور هاتیه ده سرکانی بری و ببه انا یکو هزار اولاکاری هم درین بری و ببه نش خلق سرکانی تلبرا که هاتیه سرکانی بری و ببه چی کاری سرکانی هيا یکو قادا پرورده بری و ببه یعنی مجمع سرکانی بری و ببه تل حمیسه چی کاری سرکانی هيا ببه بچا بازار خو جبون اوی اوان دوسیان گاv کارت کرنه لی حت مجار هری سرکه کو عالی اولکاری به تمامی کسین بیانی سرکانی در کبن و خلق سرکانی هیزن اولکاری مخاطب در باس ببه اجی اشخاص یامن افرینی اویش مرا گفتن کو خلق سرکانی سوز دا گلگوری هد پیمان و گلگوری پیمان 29 چلای ده و عالی اسایش هری ما سرکانی پیوس خلق وی به همو پیکاته وی بازار سرکانی بره و ببه و سازین خوی سیویلجی خلقی وی بره و به همو پیکاته این یعنی باشه هری داوی یعنی وک کمیته کوچبران آل سرکانیه د انجام د دودیه ثباته و گافته اویتن افبون 5 ماه اینا وکی تگو خباتین ماینا نونو دبیجن مدس پیکرنه نخشریک بچه آوایی لپیشویه یعنی ونه جناو شونده خباتین بچه آوایی بمشین هری داوی هم فی بگرن و هم خاطرش تبخواست يعني انا خباتها پیش ما اهري سركه اوكو ام بكار بن سريكاني جالي اولهي ام ضمانه كي بدن جارانتيا وي هبه كو خلق ما بغره ام ديكي حتى كوميتا في جلكي شرط ومرجك اساسه ديا يمين جي راسيجي كار وخبات ما تاني بغره سريكاني وحتش تمام ببن نه هون زان سريكاني باجار كي ويران بيا تالان بيا يعني حمود تشتي خرابيه اوا د پلاننامه مدجی هيا قدام کو ام بگن سرکانی اما کی سرکانی وک هرمه ک خراب ویران دیار کو بعربی جاج به منطقه منکوبه جبو بکار مسازو دسگه بری خپدن بان هرما سرکانی بکار به جنوب اواز سازی یعنی سازی و عالی خدمت گزاری ده و بنا سازی سرکانی همو جنوب اواز بکن اجد برنامه مده هيا يعني وک خاله سرکه ابک و امهنه کشتان وکی کمیته ما گوش عالی هزن اولکاری تفاستن ام بوانا یکسر پیوندی مهنه ل کاری که گله کی مزن پیشامه هيا ام بری خناتنا بازار کی کو حتش تمامه حتش ویران کریه وک کد بجه امج نقطاش خلاص صفر دست پی بخد او جی بار کی گله کی گران سر پیش خلق سرکانیه و سر پیش کمیته کوچبر سرکانی هيا يعني باشه اندام کمیته کوچبران سرکانی محمد حاجو
ام gelekî spasiya te dikin tevlî bernameya me bû agahî û nirxandinê xwe te me re parvekir. Gelek spas ji bo we jî. Serçava.